ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасаи барномаи тиловатии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Сора Холихназарова. дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бозчанд иншооти наву муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. яке аз иншооти муосире ки имрӯз ба истифода дода шуд, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. ин муассисаи таълимӣ аз 4 ошёна иборат буда, барои 2200 хонанда пешбинӣ гардидааст. 19 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанберо мавриди истифода қарор доданд. муассисаи таълимӣ аз як бинои 4 ошона иборат буда, барои 2200 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. баъди бунёди мактаби нав дар ин ҷо 80 нафар бо кор таъмин гардиданд, ки 54 нафарашон омӯзгорони соҳибтахассус мебошанд. раванди таълим дар ин муассиса пурра бо забони русӣ ба роҳ монда шуда, он дорои 48 синфхонаи замонавӣ мебошад. муассисаи мо бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст барои тайёр намудани хонандагон ҳам барои олимпиадаҳои байналмилалии ҷумҳуриявӣ ва шаҳрӣ. дар навбати худ мо ваъда медиҳем ки дар оянда ҳамчун омӯзгорони касбӣ хонандаҳонро тайёр намуда дарсҳои таҷрибавӣ, дарсҳои намунавиро гузаронем. муассисаи таълимӣ дорои синфхонаҳои омодагии дифои ҳарбӣ, синфхонаи алоҳидаи омӯзиши шоҳмот, бунгоҳи тиббӣ, ҳуҷраи равоншиносӣ, як толори калони маҷлисӣ бо 460 ҷои нишаст ва ошхона барои 280 нафар мебошад. барои омӯзиши фанҳои дақиқ дар таълимгоҳ, озмоишгоҳҳои замонавии фаннӣ, синфхонаҳои алоҳидаи химия, биология, физика, технологияи иттилоотӣ сохта шудааст ва барои гузарондани таҷрибаҳои илмӣ дар синфҳо аёниятҳои зарурӣ васлу насб гардиданд. синфхонаҳои таълимӣ бо тахтаҳои электронӣ муҷаҳҳаз мебошад. маориф яке аз соҳаҳои асосӣ ва афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. зикр бояд кард ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша барои рушди ин соҳаи ҷомеасоз таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд ва тамоми имконияту шароитҳои заруриро барои таҳкими маорифи кишвар фароҳам оварданд. муассисаи таълимии мо ки мутобиқ ба талаботи замон ва стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст, яке аз муассисаҳои таълимии типи нав ба шумор рафта, дар он беҳтарин шароити таҳсил барои хонандагон муҳайё карда шудааст. омӯзгорону хонандагон барои кору таҳсил дар ин муассиса тариқи озмун қабул карда мешаванд. дар ин мактаб омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ бо усули лингафонӣ роҳандозӣ гардида, тамоми синфхонаҳое ки барои забономӯзӣ гардидааст бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин мебошад. ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ба тариқи озмун қабул шудам. тӯли 6 сол аст ки дар олимпиадаҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз фанҳои дақиқ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои аввал гардидам. метавонам ба 4 забон озодона ҳарф занам. ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои дастгириҳои пайвастаашон нисбат ба насли наврасу ҷавони кишвар миннатдории хешро баён менамоям. толори маҷлисии кушоду барҳавои ин боргоҳи илму маърифат барои баргузории дилхоҳ чорабиниҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва илмию назариявӣ бисёр мувофиқ аст. бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш, як толори калони варзишӣ ки 500 метри мураббаъ масоҳат дорад, бунёд карда шудааст. толори мазкур барои дар ҳама фасли сол ба бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол машғул гардидан мусоид мебошад. ҳамзамон як толори бозии тенниси рӯймизӣ мавҷуд аст, ки баҳри тарғиби ин навъи варзиш дар миёни ҷавонон мусоидат менамояд. китобхонаи замонавии муассиса дорои беш аз 10 000 нусха адабиёти дарсӣ ва бадеӣ буда, барои хонандагон ҳамчунин китобхонаи электронӣ ташкил гардидааст, ки ба ин васила онҳо ба адабиёти ҷаҳонӣ дастрасӣ пайдо менамоянд. Относительно того, как спроектированы кабинеты в нашем образовательном учреждении, хочу особенно отметить, что еще в момент строительства я ознакомился с планом, и мне тогда уже было приятно осознавать, как технически корректно были спроектированы все тематические кабинеты.
А сегодня я воочию наблюдаю, как это будет приведено в эксплуатацию на практике. Мне, как учителю, отрадно осознавать, что наша республика движется вперед, и современная школа тому доказательство. дар муассисаи навбунёд барои таълиму тарбияи хонандагон шароити зарурӣ фароҳам оварда шуда, имкониятҳои таълимӣ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ аст. иттилоъ дода шуд, ки ба хотири омӯзиши касбу ҳунар дар таълимгоҳ синфхонаҳои таълими меҳнат ташкил гардида, ҳамчунин духтарон дар синфхонаҳои алоҳида нозукиҳои касби дӯзандагӣ ва тарзи омода намудани ҳар гуна таомро аз худ мекунанд. дар доираи солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф дар муассиса маҳфилҳои математика, физика, биология ва бозии шоҳмот ташкил карда шудааст, ки дар рушди зеҳнии наврасон мусоидати фаъол менамояд. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои таълимии муассиса ба омӯзгорон дастур доданд, ки бо истифода аз чунин шароити фароҳам гардида дар тарбияи насли ояндасози миллат тамоми қувваю малакаи касбии худро ба харҷ диҳанд ва аз ҳарвақта дида бештар талош намоянд. ҳамасола асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангию илмии кишварамон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. дар ин замина пешвои муаззами миллат солҳои 2020 ва 2040-ро солҳои омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон дошта, ба ин васила дар ҳаёти илмиву фарҳангии кишварамон як такони нав ва ҷиддӣ бахшиданд. муассисаи тозабунёди мо, ки ҳадафаш ташаккул ва рушд додани фанҳои дақиқ ва риёзӣ мебошад, дар партави ҳидоятҳои роҳбари давлат сохта ва ифтитоҳ ёфтааст. мо кулли кормандони муассиса, тамоми омӯзгорон аз ин иқдоми роҳбари давлат басо хурсанд буда, тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳем, ки то ки ин бисёлаи омӯзиши фанҳои дақиқ ва риёзӣ равнақ биёбад. атрофи иншоот ва намои берунии муассисаи таълимӣ бо дар назардошти санъати баланди меъморӣ бунёд ёфтааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ назди сарриёсати маорифи шаҳри душанбе аз ҷониби муассисаи давлатии дирексияи сохтумони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби ширкатҳои сохтумонии ватанӣ ва мутахассисони баландихтисоси тоҷик бо санъати баланд бунёд ёфтааст. бояд гуфт, ки муассисаи таълимии тозабунёд дар заминаи собиқ бинои мактаби рақами 14, ки бо мурури замон таъмирталаб гардида буд, бо тарҳи зебову замонавӣ сохта шудааст. масоати умумии замини иншоот 90 садякро ташкил намуда, масоати зери сохтумон 3186 метри мураббаъ мебошад. мактаб дорои маркази махсуси гармидиҳӣ аст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ тӯҳфаи арзишманди ҳукумати мамлакат барои омӯзгорону толибилмони ин даргоҳи илму маърифат мебошад. Отрадно, что сегодня нам предоставляется возможность учиться в новой современной школе, кабинеты которой оснащены самыми передовыми технологиями. Наш уважаемый лидер нации не раз говорил в своих выступлениях: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Язык – это средство коммуникации. Кто владеет языками, тот, конечно же, владеет большей информацией. Знание иностранных языков способно открыть двери во многие ранее недоступные миры. Наставление уважаемого президента Республики Таджикистан дает нам уверенность в том, что мы, живя и обучаясь в самой счастливой стране, своей прилежной учебой и поведением докажем, что мы, дети независимого Таджикистана, будем достойными преемниками своего высокого исторического культурного наследия. Обещаем достичь высоких результатов и представлять нашу страну во всех международных конкурсах и олимпиадах. Я сама уже несколько раз участвую в школьных олимпиадах и занимаю призовые места. Свое будущее я хотела бы связать именно с этим направлением, с русским языком и литературой. иншооти нави соҳаи маориф дар доираи нақшаи чорабиниҳои созандагии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатӣ баҳри боз ҳам муосиру замонавӣ намудани имкониятҳои таълим бунёд гардидааст. маврид ба зикр аст, ки шаҳри Душанбе бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рушд намуда яке аз шаҳрҳои зебову замонавии минтақа гардидааст. маврид ба зикр аст, ки бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе нисбати рушди маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар ин раванд дар давраи солҳои 2017-2021 дар шаҳри Душанбе аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 28 адад муассисаи
تحصیلات عمومی برای 20489 خواننده در یک بست، 11 عدد مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای 2170 جای و یک خوابگاه برای 360 جای ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است. باید یادآور شد که 9 نوامبر سال 2018 اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با لایحه‌های بنیادی مؤسسه‌های تعلیمی معاصر در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه شناس شده به کارهای ساختمانی 7 مکتب نو با 17080 جای نشست حسن آغاز بخشیده بودند. برای باز هم بهتر نمودن شرایط تحصیل و فراهم آوردن امکانیت‌های زمانوی تعلیم و تربیت در شهر دوشنبه سال 2021 9 انشاءات ساحه معارف مورد استفاده قرار گرفت و سال 2022 باز 22 مکتب با 2135 جای نشست ساخته به استفاده داده می شود. همچنین امروز با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سینا مورد بهره برداری قرار گرفت. در بینای نوی 9 آشیانه 61 حجره کاری و دیگر امکانات ضروری کاری تشکیل گردیده است. 19 نوامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بینای نوی معموری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سینا را افتتاح کردند. بینای خوشتر و معاصر از 9 حاشیه و تخانه عبارت بوده با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با رعایت صنعت خاص معماری ملی و معاصر بنیاد گردیده است. انشاء دارای 61 حجره کاری، 2 تالار مجلسی متناسباً با 360 و 130 جای نشست و یک قطار حجره های دیگری یاری رسان می باشد. همه حجره های کاری در اساس طلبات امروزه با تجهیزات معاصر از جمله کامپیوتر، میز و کرسی و جوانهای زمانوی تامین کرده شده با اینترنت بلند سرعت پیوست می باشند. طرح حجره‌های کاری در اساس طلبات معاصر آماده گردیده است که به تامین روند شفافیت کار و فعالیت کارمندان مساعدت می نماید. در بینای نو برای 500 نفر امکان خوب کار و فعالیت مهیا گردیده است. بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینای شهر دوشنبه در اساس دستور و راهنمایی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دایره نقشه چهاربینی‌ها به افتخار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده دارای شرایط معاصر کار و خدمت رسانی میباشد. بینو با تمام تجهیزات‌های زمانوی تامین کرده شده است و یک خصوصیت خوبی بینای مذکور که از 9 آشیانه عبارت است از آن عبارت میباشد که در اینجا قریب که اکثر ساختارهای ناحیوی جایگیر شده‌اند و من فکر میکنم که این برای شهروندان کارشون آسان میکنه. امروز در این بنا که هم مقامات و هم ساختارهایی که جایگیرند برای آسانی کار برای شهروندان یعنی مسئله های جای داشته برای حل مسئله ها به طور فوری میتواند که حل کند. پیوستگی دستگیری و غمخوری های پیشوای معظم ملت همزمان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که با ما امکان دادن که در این یک بینای زمانوی مورد استفاده قرار دادن و ما همچون کارمندان خدمتچی دولتی برای منبع رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان روانه شدیم. لایحه انشاءات از جانب کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی لایحه کشی دوشنبه شهرساز تهیه گردیده کارهای ساختمانی در اپریل سال 2020 آغاز گردیده بود و در مهلت معین گردیده با سطح و صفت بلند به انجام رسانیده شد. کارهای پیمانکاری و ساختمانی را در بنا متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود ثمره‌سین به انجام رسانیده در جریان کارهای 140 نفر با جای کار و معاش خواب تامین بودند. مساحت عمومی زمین انشاءات 127 هکتار را در بر گرفته خود بینای معموری در میدان 1875 متر مربع قامت افراخته است. بینای نوی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینای شهر دوشنبه با راهنمایی به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی
ساخته به استفاده داده شد. ما هیئت کارمندان مهندسی و تکنیکی کوشش به خرج دادیم که کارهای ساختمانی و وصلگری از روی طلبات معیار و قاعده های ساختمانی عمل کننده و صفت بلند به اجرا رسانیده شود. مسئله ساختمانی که در انشاءات استفاده شدن اکثریت استحصال وطنی و دارای سرتیفیکات مطابقت می باشند. رفت کارهای ساختمانی از طرف فرمایشگر انشاءات، ریاست ساختمانی اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، لایحه‌کش انشاءات و خدمات نظارت دولتی معماری و ساختمانی تحت نظارت قرار داشت که بنابراین ما کفالت داده می توانیم که انشاءات سالهای دراز برای ساکنان شهر دوشنبه خدمت رساند. در تاخانه بنا برای کارمندان آشخانه با 88 جای، انبار و دیگر حجره‌های تکنیکی بنیاد یافته است. با مورد استفاده قرار گرفتن بنای نو مأموری برای کارمندان یک قطار زیرساختارهای وزارت و اداره‌های در ناحیه سینا فعالیت کننده از جمله ریاست مالیه، شعبه معارف، اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینا، مؤسسه دولتی اداره‌کنی و خدمترسانی فاند منزل، شعبه خدمترسانی اجتماعی در خانه و مؤسسه دولتی نگهداری باغ و گلگشت، میدانچه‌های ورزشی و بازی قبلا در بناهای اجاره و سالهای پیش ساخته شده فعالیت می‌کردند، بهترین شرایط کاری مهیا گردید. یادآور می‌شویم که بنای قبلی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا هنوز سال 1958 ساخته شده از 2 آشیانه و 37 حجره کاری عبارت بود که با گذشت زمان ضرورت مطابق نمودن کار و فعالیت کارمندان بر طلبات زمان با وجود آمد. همین طریق در اساس تدبیرهای سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با جانبداری از سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی حکومت مملکت در روزهای تجلیل از جشن بزرگ عمومی ملی بنیاد بنای نو محتشم مأموری عملی گردید. خرسندی ما کارمندان مقامات به حد و کنار است، چون که با دستگیری های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به ما چنین بنای خوش‌طرح و زمانوی ساخته به استفاده داده شد. این همه دستاوردهای استقلالیت دولت عزیزمان می باشد. شرایط هایی که امروز برای ما مهیا گردیدن برای پیشروی کار ما خیلی خوب است. در جواب به این غمخوری اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت، ما جوانان گفتنی هستیم که صادقانه و صافدلانه برای وطن عزیزمان خدمت می نماییم. کارمندان و متخصصان شعبه معارف ناحیه سینا سالهای طولانی در بنای سابق شیرخوارگاه کودکستانی رقم 94 که شعبه معارف در آنجا جایگیر بود و بس بنای کهنه و به شرایط معاصر جوابگو نبود، فعالیت کاری داشته و خوشبختانه امروز با زحمت و تلاش‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی یک بنای زمانوی برای کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سینا ساخته و استفاده داده شد و کل کارمندان شعبه معارف نیز در آشیانه پنجم بنای مذکور با تمام تجهیزات‌های معاصر و اتاق‌های کاری زمانوی تامین کرده شدند و این باعث آن می‌گردد که ما معارفچیان نسبت تعلیم و تربیه مسئولیت بیشتر ظاهر نموده در تربیه نسل نورس در رویه وطن دوستی، انسان دوستی، احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی و عمومی بشری سهم باسزای خود را گذاشته و هر زمان هر لحظه در تمام زینه‌های تحصیلات جهت بلند برداشتن صفت تحصیلات کوشش و غیرت نماییم. بنا با شبکه گرمیدهی، نظام مخصوص هواکشی، هوا تازه کنی، هوا خنک کنی و رادیو شنوایی پیوست بوده فعالیت منظم و ثمره‌بخش کارمندان را در تمام فصل‌های سال تامین می‌کند. با مقصد تامین بی‌خطری در بنا کامراهای نظارتی نصب گردیده، همزمان با سیستم آگاه کننده ساختار نیز تامین می‌باشد
و دارای 2 لیفت زمانوی است. صحن بنا در دایره اقدام‌های سازنده در مساحت 5360 متر مربع سبززار گردیده، گل‌های رنگارنگ و نهال‌های آرایشی و همیشه سبز شینانیده شده است. راهروهای اطراف انشاءات با تخته‌سنگ‌های بتونی آرای یافته مساحت 2350 متر مربع سفالک پوش و 5720 متر مربع اسفالت پوش گردیده است. با مقصد تامین استراحت و فراغت باثمر کارمندان و مراجعت کنندگان در نزد انشاءات 20 کرسی زمانوی گذاشته شده توقفگاه برای واسطه‌های نقلیات بنیاد یافته است. روشنایی اطراف بنا را شبانه چراغ‌های گوناگون به طور مؤثر تامین می‌کند. در بینای نوی حکومت ناحیه سینا ما کارمندان ساحه نیز با حجره‌های برهوای کاری با تمام دستگاه و لوازمات ضروری تامین گردیدیم. این همه توجه غمخوری‌های پیشوای ملت ما کارمندان را وادار می‌نماید که سطح و صفت خدمترسانی را به ساکنان باز هم بهتر نماییم و در پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم بی‌واسطه خود را گذاریم. شکرانه استقلالیت را میکنیم. شکرانه آن را میکنیم که تاجیکستان ما همه روزه گلگل شکوفان شده ایستاده است. شکرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان را میکنیم. ما از آن فخر میکنیم که در این بنا کار و فعالیت میکنیم و ما معارفچیان ناحیه سینا کوشش به خرج میبریم که کودکان را در روحیه وطندوستی، خویشتنشناسی، حس ملی و خودآگاهی تربیت نماییم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با صفت کارهای انجام یافته و شرایط معاصر مهیا گردیده برای خدمتچیان دولتی و دیگر زیرساختارهای وزارت و اداره‌ها در بنای نوی مأموری بهای بلند دادن مسئولان و کارمندان را جهت فعالیت پرثمر و نظررس و خدمت صادقانه و صافدلانه به خلق و ملت هدایت نمودند. امروز سرور دولت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در مراسم مورد بهره برداری قرار گرفتن مؤسسه تعلیمی خصوصی هوریزون در ناحیه سینای شهر دوشنبه نیز اشتراک کردند. در مؤسسه نو که در دایره استانداردهای بین المللی بنیاد گردیده است، تعلیم و تربیت از روی سیستم استیم ادوکیشن با جلب آموزگاران خارجی راه اندازی گردیده است. 19 نوامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در ناحیه سینای شهر دوشنبه مؤسسه تعلیمی خصوصی هوریزون را مورد استفاده قرار دادند. مؤسسه زمانوی به افتخار 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاران وطندوست زاهیر باقیف و نوروز یونوسوف در پیروی از سیاست بنیادکارانه و معارف پرورانه پیشوای معظم ملت بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی در 2 مرحله صورت میگیرد و نوبت اولی آن امروز مورد بهره برداری قرار گرفت. بنا از 4 آشیانه و تاخانه عبارت بوده در مساحت 900 متر مربع دامن گسترده است و برای زینه یعنی تحصیل 384 نفر خواننده صنف‌های از 1 تا 4 پیش بینی شده است. تعلیمگاه از صنفخانه‌های فنی، تالار ورزشی، کتابخانه، آشخانه برای 240 نفر، تالار فرهنگی با 110 جای نشست، محفل‌های رقص، شاهمات، رسمکشی، کلالگری، گلدوزی و مهارت اکتیاری عبارت بوده با تمام عیونیت‌های معاصر خانیش مجهز گردانیده شده است. بعد بنیاد مؤسسه تعلیمی خصوصی در اینجا 80 نفر با کار و معاش خوب تامین گردید. با سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که روند تعلیم در مؤسسه پورا با زبان انگلیسی براه مانده شده. تعلیم با سیستم استیم ادوکیشن که یکی از پرنفوذترین نظام تعلیم در دولت‌های پیشرفته جهان به شمار می‌رود، راه اندازی گردیده است. همچنین جهت در سطح بلند گذراندن مشغولیت‌ها با مؤسسه آموزگاران جوان و با تجربه از داخل و خارج کشور جلب گردیدند. سیستم تعلیم در مؤسسه خصوصی هوریزون STEAM Education میباشد که این سیستم تعلیمی نادر امروزها در خارج کشور خصوصا در مملکت‌های اروپا و آمریکا رواج یافته است. مهمترین برتری سیستم تعلیمی رشد همه‌جانبه کودک میباشد که ربط تکنیک، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی و آیتی تکنولوژی مهمترین ساحه‌های آینده کسبی حساب می رود که آموزگاران جوان مؤسسه ما خوانندگان را به همین رویه آماده می کنند. My name is Stella Marisike Jimba Valentini. I'm a Nigerian Italian
ман Стелла Экеджимба шаҳрванди давлати Италия мебошам ва бо мақсади он омадам ки таълим бо забони англисиро дар ин муассиса ки таълимаш бо забони англисӣ аст хуб ба роҳ монам. муассисаи таълимӣ бо тарҳи замонавӣ сохта шуда бо тамоми шароитҳои техникӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва таълим низ бо системаи STEM Education ба роҳ монда шудааст. ман шоҳиди он ҳастам ки мардуми тоҷик меҳмоннавоз, меҳрубон, сахӣ дорои ҳама хислатҳои неки инсониянд. ман худро дар ватани худ ҳис мекунам. ин барои мо хориҷиҳо илҳом мебахшад. ҳамкорӣ намудан бо халқи тоҷик бароям хуш аст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ҳиммати ҷавонмардонаи соҳибкоронро ҷиҳати дастгирии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди соҳаи маориф ва ободонии диёр намунаи ибрат хонданд. мактаб воқеан даргоҳи муқаддаси таълиму тарбия, арсаи нахустин саводомӯзӣ буда, дар ташаккул ва такомули маънавии ҳар фарди ҷомеа нақши асосӣ дорад. бо шарофати истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маориф сол аз сол густариш меёбад. ин ҳам аз иқдоми пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. муассисаи таълимии хусусии Ҳоризон бо тарҳи замонавӣ сохта шуда бо тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида ба истифода дода шудааст. ин мо омӯзгоронро вазифадор месозад ки насли наврасро хуб ба воя расонида дар рӯҳияи ватандӯстӣ худогоҳӣ тарбия намоем. Уважаемый лидер нации, выражаю свою благодарность за всяческую поддержку в сфере образования, за развитие молодежи. Спасибо за то, что объявили 2020-2040 год в Таджикистане год учения и развития точных и естественных наук. Я как молодой специалист постараюсь в развитии будущего поколения дать знания и подготовить их к Олимпиаде. дар назди мактаб ҳамчунин як майдончаи варзишии болопӯшида бо 150 ҷои нишаст бунёд шудааст ки барои гузарондани мусобиқаҳои футбол ва волейбол мувофиқ аст. саҳни муассиса дар масоҳати 2300 метри мураббаъ сафолакпӯш гардида, атрофи он бо панҷараҳои мунаққаш иҳота шудааст. ҳамчунин ҳудуди муассиса дар масоҳати 2500 метри мураббаъ майсазор шуда, бо гулу дарахтони ҳамешасабз оро ёфтааст. муассисаи таълимии хусусии Ҳоризон бо хатти алоҳидаи барқ ва системаи гармидиҳӣ таъмин мебошад. пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дақиқ буда, тамоми маҳсулоти сохтмонӣ истифодашуда истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ мебошад. соҳибкорон ӯҳдадор шуданд ки давоми 2 соли оянда дар доираи мукаммал кардани низоми таълим дар марҳилаи дуюм бо сохтмони бинои асосии таълимгоҳ шумораи хонандагонро ба 1280 нафар расонанд. ҳамин тавр баъди татбиқи ҳарду марҳила имкон аст дар муассисаи таълимии хонандагон аз синфи 1 то 11 ба таълим фаро гирифта шаванд. мувофиқи иттилои масъулин бинои бунёдшаванда аз 5 ошӯна ва таххона иборат буда, дар масоҳати 3000 метри мураббаъ сохта мешавад. дар маҷмӯъ қитъаи ҷудогардида барои сохтмони ҳарду бино 2.5 гектарро ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорон дастур доданд ки бинои нави таълимгоҳро бо тар ва сифати баланди меъморӣ бунёд намуда, синфхонаҳоро мувофиқ ба талаботи имрӯзаи ҷаҳони муосир муҷаҳҳаз созанд ва омӯзгоронеро ба кор ҷалб намоянд ки дорои сатҳи баланди касбӣ бошанд. муассисони мактаби таълимии хусусӣ ваъда доданд ки дастурҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ карда, минбаъд низ дар пайравӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушд ва пешрафти Тоҷикистони азиз саҳми муносиби худро мегузоранд. иншоти дигари ҷашние ки имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мавриди истифодабарӣ қарор гирифт, бинои нави агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бинои нави агентӣ дорои 3 шуъба, 5 раёсат ва 5 маркази муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосири обу ҳавосанҷӣ буда, акнун барои кору фаъолияти мутахассисони шароити замонавии корӣ фароҳам оварда шуд.
19 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Сино бинои нави агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ифтитоҳ карданд. бинои агентии обу ҳавошиносӣ аз 6 ошёна ва таххона иборат буда бо тарҳи муосир ва унсурҳои миллии шаҳрсозӣ бунёд гардидааст. Корҳои сохтмонӣ дар иншооти нав соли 2020 оғоз гардида, он дар муҳлати кӯтоҳ бо сифати баланд сохта шуд. Бино аз 71 ҳуҷраи корӣ, 3 маҷлисгоҳ ва ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. барои фаъолияти пурсамари кормандон ҳуҷраҳои корӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосиру пешрафта, технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ таъмин аст. мувофиқи лоиҳа дар таххонаи бинои асосии ҳуҷраҳои техникӣ ва хизматрасонӣ ҷойгир карда шудааст. хушбахтона имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави агентии обу ҳавошиносӣ ба истифода дода шуд. дар замони соҳиби истиқлолӣ хусусан ба соҳаи обу ҳавошиносӣ дар қатори дигар соҳаҳои хоҷагии халқ аҳамияти махсус зоҳир мегардад. дар ин давра мо якчанд барномаҳои давлатӣ вобаста ба соҳаи обу ҳавошиносӣ қабул гардиданд, як қатор лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ амалӣ гардиданд ки натиҷаи яке аз онҳо худи бинои мазкур мебошад. бинои мазкур ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони руш сохта шудааст, пурра бо тамоми таҷҳизотҳои замонавии муосир муҷаҳҳаз гардонида шуда. барои фаъолияти рӯзмарраи кормандон тамоми дастгоҳу таҷҳизотҳои нав ки ин дар оянда бевосита ба беҳтар гардидани сифати кори кормандон ва баланд гардидани фоизнокии пешгӯиҳои вазъи боду ҳаво таъсири худро мерасонад. дар самти мониторинги муҳити зист ду лабораторияҳои сайёр, санҷидгоҳҳои сайёр дастрас гардиданд ки онҳо минбаъд барои гузарондани мониторинги муҳити зист дар самти сифати оби ҳаво, сифати об ва мониторинги сифати ҳавои атмосфера тариқи мушоҳидаҳои хатсайрӣ истифода мегарданд. шумораи умумии кормандони агентӣ бо ҳайати хизматрасонӣ 775 нафарро ташкил медиҳад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз маркази обу ҳавошиносӣ, ҳуҷраҳои корӣ, маркази омӯзиши ҳолати пиряхҳо ва дигар имкониятҳои фароҳам гардида дида намуда ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. бинои озмоишгоҳи агентии обу ҳавошиносӣ дуошёна буда 20 утоқи корӣ дорад. дар озмоишгоҳ таҷҳизоти замонавӣ барои гузаронидани санҷишҳои ташхиси обҳои рӯизаминӣ, сифати фазои ҳаво ва санҷишу таъмири асбобҳои обу ҳавосанҷӣ васл карда шудааст. вазифаи асосии раёсат гузарондани мушоҳидаи муҳити зист, хусусан мушоҳидаи сифати ҳаво дар ҷумҳурӣ, гузарондани мониторинги сифати обҳои сатҳӣ дар дарё ва кӯлҳои ҷумҳурӣ, дараҷаи афканишот мебошад. раёсат аз ду санҷишгоҳ, яъне санҷишгоҳи мониторинги ҳавои атмосферӣ, санҷишгоҳи мониторинги обҳои сатҳӣ, гурӯҳи омӯзиши ифлосшавии шаҳри Турсунзода ва гурӯҳи иттилоотии раёсати мониторинги муҳити зист мебошад. дар санҷишгоҳ бо усули дастӣ ташхиси формалдегид, фенол, фтор ва хром гузаронида мешаванд. самти дигар санҷишгоҳи мониторинги сифати обҳои сатҳӣ мебошад ки айни замон аз 18 кӯли дарёҳо аз 46 нуқтаи намунагирӣ ташхиси об гирифта шуда то 20-25 нишондоди кимиёвии таркиби об муайян карда мешавад. агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон дорои 3 шуъба, 5 раёсат ва 5 маркази муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосири обу ҳавосанҷӣ мебошад. то ин вақт кормандони агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон дар бинои кӯҳнаву валангор ки шароити он ба талаботи замони имрӯз ҷавобгӯ набуд, фаъолият доштанд. дар рӯзҳои таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба як маркази бузурги иттилоотӣ ва дорои инфраструктури замонавӣ табдил ёфт ва бо
соҳавии навтарин таъмин гардид. маркази обу ҳавошиносӣ яке аз сохторҳои муҳими агентӣ маҳсуб ёфта, фаъолияти он асосан ба омӯзиш ва пешгӯии равандҳои обу ҳаво марбут мебошад. пешгӯӣ асосан ба таври машваратӣ сурат гирифта, дурустии онҳо то 90%-ро дар бар мегирад. маълумотҳо асосан аз шабакаҳои давлатӣ тавассути хатти алоқаи мобилӣ ба маркази ҷамъоварии маълумотҳо ҷамъоварӣ шуда ба шуъбаи мо ирсол карданд. шуъбаи мо дар навбати худ маълумотҳоро коркар намуда дар намуди бюллетенҳои ҳаррӯзаи обу ҳавошиносӣ, пешгӯиҳои моҳона, огоҳиҳо аз сар задани офатҳои табиӣ ва дигар намудҳои соҳавӣ пешниҳоди аҳолии ҷумҳурӣ мегардонад. маркази мазкур бо таҷҳизоту барномаҳои муосири компютерӣ, алоқаи моҳворагӣ ва моделҳои пешгӯии вазъи обу ҳаво таҷҳизонда шудааст. айни замон ҷиҳати пешгӯии обу ҳаво маълумоти шабакаҳои автоматикӣ ва дидбонгоҳҳои обченкунӣ ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ васл карда шудааст ва шумораи онҳо ба 70 адад баробар аст, истифода карда мешавад. маркази автоматикии алоқа дар марҳилаи кунунии рушди алоқа яке аз бахшҳои муҳимтарини агентии обу ҳавошиносӣ ба шумор меравад. фаъолияти марказ асосан баҳри таъмин намудани шабакаҳои обу ҳавосанҷӣ ва зерсохторҳои агентӣ бо хати интернет, барқарорсозии барномаҳои нави агентӣ, инчунин таъмир ва барқарорсозии шабакаҳои автоматикӣ ё худкор равона гардидааст. дар замони истиқлолияти давлатии кишвар, маркази автоматикии алоқаи агентии обу ҳавошиносӣ ба як қатор дастовардҳои муҳими соҳавӣ ноил гардидааст. ин ҳам бошад дастрасӣ ба маълумотҳои моҳворавӣ ва насби шабакаҳои худкори автоматикӣ мебошад. ҳоло дар ҷумҳурӣ 54 шабакаи давлатии обу ҳавосанҷӣ, 96 дидбонгоҳи обченкунӣ, 21 нуқтаи ченкунии сифати фазои ҳаво дар шаҳрҳои калон ва саноатии ҷумҳурӣ фаъолият мекунанд. марказҳои обу ҳавосанҷии минтақавии агентӣ дар шаҳри бохтари вилояти хатлон, шаҳри гулистони вилояти суғд ва дар шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷойгир шудааст. дар шуъбаи пешгӯии обу ҳаво 56 нуқтаи бодуҳавосанҷӣ ва 29 нуқтаи худкор мавҷуд аст ки маълумоти ҳаррӯзаи вазъи боду ҳаво, ҳарорати ҳаво, боришот, самту суръати шамол, чангу ғубор, тормеғ, туман ва ғайраро коркард менамоянд. инчунин барои тартиб додани пешгӯиҳои якшабонарӯзӣ ва харитаҳои ёрирасони обу ҳавосанҷии моҳвораи Метеосет 8 маркази моҳворагии аврупоӣ истифода бурда мешавад. айни ҳол мутахассисони шуъба дар ҳамкорӣ бо дигар кормандон маълумоти фавриро мавриди омӯзиш қарор дода, коркард карда, огоҳиро дар самти сарзадани хатари ҳодисаҳои табиӣ пешниҳод менамоянд. дар агентии обу ҳавошиносӣ маркази танзиму таъмири асбобҳои ченкунӣ фаъолият дорад. дар марказ дастгоҳи муосири истеҳсоли давлатҳои Швейтсария, Финляндия, Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва Олмон барои ташхису танзимкунии дастгоҳҳои обу ҳавосанҷӣ дастрас ва насб гардидаанд, ки дар миқёси Осиёи марказӣ яке аз марказҳои танзими пешқадам эътироф гардидааст. дар сохтори агентии обу ҳавошиносӣ фаъолияти як бахши муҳим ба омӯзиш ва ошкор кардани табиати пиряхҳо равона гардидааст. маркази мазкур дар ҷумҳурӣ аввалин сохторе маҳсуб меёбад, ки бевосита омӯзиш, мониторинг ва ҳамоҳангсозии мақомоти давлатиро дар соҳаи омӯзиши барф ва ях ҳамоҳанг менамояд. мутахассисони маркази яхшиносӣ ҳамасола ҷиҳати омӯзиш ва мониторинги пиряхҳо корҳои экспедитсионию хатсайрӣ, барфченкунӣ ва ҳаракати пиряхҳоро анҷом медиҳанд. маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносӣ яке аз сохторҳои асосии агентии обу ҳавошиносӣ ба шумор рафта. марказ аз се шуъба, шуъбаи пешгӯии иттилоот ва бойгонӣ, шуъбаи гидрография экспедитсионӣ ва шуъбаи барфу тармасанҷӣ иборат мебошад. ҳама сола чунин тадқиқотҳо аз қабили мушоҳидаҳои аэровизуалӣ барои муайян намудани захираи барф дар ҳавзаи дарёи ҷумҳурӣ бо усули чархбол ва бо усули пиёда ҳам кормандони марказ ва ҳам кормандони зерсохторҳои
агентӣ мегузаронанд ва дар рафти мушоҳидаҳои аэровизуалӣ ба мо ҳолати кунунии пиряхҳо, ҳолати захираи барф, ҳолати кӯлҳои рахнашаванда муайян мегардад ва дар соли 2021 бошад мо аз якчанд пиряхҳои ҳавзаи дарёи ҷумҳурӣ дидан намудем ва корҳои тадқиқотиро низ дар он пиряхҳо гузарондем. аз ҷумла пиряхи ГГП-и ҳавзаи дарёи Зарафшон, пиряхи Хирсон ва Эргею ҳавзаи дарёи Ванҷ ва пиряхи гармои ҳавзаи дарёи оби Хингоб чунин корҳои экспедитсионӣ ва ё тадқиқотиро ба роҳ мондем. аз тарафи мутахассисони марказ дар 30 пирях корҳои омӯзишии физикӣ ҷуғрофӣ гузаронида шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо кормандони агентии обу ҳавошиносӣ таъкид карданд ки дар шароити тағйирёбии иқлим бо фароҳам гардидани имконияти муосир муҷаҳҳаз гардондани бинои нав бо таҷҳизоти пешрафтаи ҷаҳонӣ бояд кормандон фаъолияти пурсамар дошта бошанд. ҳамзамон омӯзиши ҳолати пиряхҳоро дар сатҳи лозима ба роҳ монда оид ба вазъи обу ҳавои кишвар ҳамарӯза ба аҳолӣ ва идораҳои давлатӣ маълумоти дақиқу саривақтӣ пешниҳод намоянд. барои мо хурсандиовар аст ки имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бинои агентии обу ҳавошиносӣ, кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди кумитаи ҷумҳурии Тоҷикистон кушода гардид ки мо кормандони ин соҳа дар ин самт кӯшиш менамоем ки ҷиҳати ҷрои вазифаҳое ки дар назди мо гузошта шудааст, ҷиҳати пешниҳод намудани маълумотҳои муфассал оид ба ҳолати дигаргунӣ боду ҳаво, муайян намудани захираҳои обӣ, муайян намудани ҳолати омӯзиши пиряхҳо, раванди тағйирёбии иқлим ва хусусан пешкаш намудани ба аҳолии ҷумҳурӣ маълумоти саривақтиро ба роҳ монем. бунёд ва муҷаҳҳаз гардондани бинои нави агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон дар оянда ҷиҳати ба роҳ мондани корҳои тадқиқотӣ дар самти омӯзиши ҳолати пиряхҳои Тоҷикистон дар амал татбиқ намудани 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пешгӯӣ огоҳӣ оид ба вазъи обу ҳаво дар ҷумҳурӣ мусоида менамояд. акнун бо итминон метавон гуфт ки кормандон дар шароити муосири аз тарафи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё гардида бо истифода аз таҷҳизоти нави пешгӯикунандаи дақиқи вазъи обу ҳавои кишвар ба аҳолӣ маълумоти саҳеҳ манзур менамоянд. имрӯз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии Сиёмамолро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии Сиёмамол дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созандаю бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳо, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ бо санъати баланди меъмории миллӣ ва аврупоӣ бунёд гардидааст. маркази бо шукӯҳи навбунёд аз 3 ошона иборат буда, майдони умумии он зиёда аз 3.5 гектарро дар бар мегирад ва бинои иншоот дар масоҳати 24 000 метри мураббаъ сохта шудааст. дар бинои Сиёмамол 86 нуқтаи савдою тиҷорат, хизматрасонӣ, толору мағоза ва марказҳои дилхушию фароғатӣ мавҷуд аст ки кор дар он мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бо бунёд ва ба фаъолият оғоз кардани маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии Сиёмамол дар шаҳри Душанбе 700 ҷойи нави корӣ таъсис ёфта, барои кормандон шароити арзандаи фаъолият фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъсиси маркази муҳташаму замонавии савдову хизматрасонӣ ва фароғатӣ дар пойтахт ва фароҳам овардани имконияти васеъи интихобу харидории молу маҳсулоти гуногун ки истеҳсоли худӣ ва воридотӣ мебошанд ва барои қонеъ кардани талаботи аҳолӣ пешниҳод гардиданд, ба муассисон изҳори сипос намуда, ҷиҳати истифодаи босамари имкониятҳои мавҷуда ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар маркази навбунёд ба масъулон маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. пас аз ифтитоҳ ва шиносоӣ бо имкониятҳои маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии Сиёмамол, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз маҷмаи хизматрасонӣ кохи Парфенон дидан карданд.
کاخ پارفنون نیز انشاءاتی نو بنیاد بوده برای برگزاری جشن و چرابینی‌های گوناگون با طرح زیبا و صنعت بلند معماری یونانی ساخته شده است. انشاءات مذکور با مقصد گذراندن چرابینی‌های فرهنگی و فراغتی، جشن‌های ملی و مراسم‌های خرسندی بنیاد گردیده، مطابق به طلبات بین المللی در آن خدمت رسانیده می شود. با بنیاد و به استفاده قرار گرفتن کاخ پارفنون 50 نفر با جای کاری دائمی تامین شده شرایط مناسب کاری دارد. در درآمدگاه کاخ پارفنون دالانی بر هوا با منطقه استراحتی و نقطه نگهداری سر و لباس موجود است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با صاحبکاران وطنی برای بنیاد چنین یک مرکز معاصر سودای خدمت رسانی و فراغتی که در مجموع در آنها بیش از 600 جای نو کاری برای ساکنان تأسیس داده شد اظهار سپاس کرده اقدام شایسته آنها را نمونه عبرت ارزیابی نمودند. طور قبلا هم ذکر کرده بودیم وابسته به نقشه بزرگ جشنی به مناسبت جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان تنتنه‌های عیدانه در مملکت تا انتهای سال ادامه خواهند کرد. در همین بستگی در ناحیه دنقره ولایت ختلان باز چند انشاءات نو مورد استفاده قرار داده شد. گزارش همکارانمان در این خصوص آماده شده است. در دوره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به مناسبت جشنهای ملی و دولتی و در این زمینه فراهمسازی شرایط ارزنده کار و خدمت رسانی در همه مناطق کشور در ناحیه دنقره مرحله به مرحله انشاءات تعیینات گوناگون مورد استفاده قرار داده می شوند که در این روند باثبات حصه ساکنان و صاحبکاران محلی مناسب و ارزنده حسابیده می شود. در همین ردیف با سهم یک قطار شخصان سخاوتپیشه و آبادگر اویلای دولتوف از جماعت دهات سنگتوده بینای ایلاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 پورا تعمیر اساسی گردیده با بهترین شرایط تعلیم و تربیه مورد بهره برداری قرار داده شد. موافق اطلاع مسئولین طی سالهای اخیر بنابر سبب زیاد گردیدن شماره طالب علمان در مؤسسه مذکور مشکلات نارسایی جای نشست پیش آمده بود. بینای مؤسسه تعلیمی یک آشیانه بوده از 12 صنفخانه، اتاق کاری برای آموزگاران، دیرکتور مؤسسه و دیگر حجره‌های یارسان عبارت است و برای 280 خواننده در یک بست پیش بینی گردیده است. برابر دیگر شرایط‌های لازمه با مقصد تامین صنفخانه‌ها با گرمی در دوره سردی‌ها همه اتاق‌های کاری و صنفخانه‌ها با گرمی دهنده‌های باغی وصل کرده شدند. در ادامه کارهای سازندگی اطراف بینا چراغان و سبزکاری و راهروها سفولک‌پوش کرده شده. همچنین در صحن مکتب نیمپیکره اشوربек давлатов که مؤسسه مذکور به نام او نامگذاری گردیده است قامت افروخته است. در رسم افتتاح مسئولین ولایت ختلان و ناحیه دنقره اشتراک کرده جهت انجام دادن چنین عملی سازنده به تشبثکاران اظهار منتداری کردند. با دستگیری از سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی کشور در دهه استانه جماعت دهات لاله‌زار ناحیه دنقره نیز از جانب صاحبکار فیروز سیولی‌زاده بینای کتابخانه دهه که تعمیر طلب بود از نوسازی کرده شد و با شرایط‌های خوبی کاری مورد استفاده عموم قرار داده شد. طور اطلاع دادند عین زمان در این کتابخانه 6000 نسخه کتاب گوناگون برای مطالعه ساکنان محل پیش بینی کرده شده است. در این برابر بنیاد به استفاده دادن 2 حجره برای استقامت موقتی برای آموزگارانی که از دیگر دهه‌ها برای تعلیم و تربیت نسل نورس میآیند پیش بینی گردیده است میتواند در رشد ساحه معارف تأثیر مثبت گذارد. جهت فراهم ساختن شرایط مساعد خدمتی با کارمندان مقامات حفظی حقوق در دهه نوربخش جماعت دهات لاله‌زار با جلب صاحبکاران محلی بینای منطقه خدمتی رقم 1 شعبچه حفظ ترتیبات جمعیتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دنقره مورد استفاده قرار داده شد. تدبیر مذکور امکان می‌دهد که من بعد کارمندان مقامات حفظی حقوق و ترتیبات جمعیتی در همکاری با اهل جماعتچگی در تامین ولایت قانون و حفظ حقوق و منفعت‌های ساکنان مسئولیت بیشتر نشان دهند. بینای تازه بنیاد از یک حجره برای قبول شهروندان و 3 اتاق دیگری کاری عبارت میباشد که در آن یک ناظر منطقه به شبانه روزی فعالیت کرده و یک ناظر خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی در بین نابالغان و جوانان فعالیت مینماید. در دایره کارهای سازندگی و بنیادکاری و تطبیق عملی سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در مرکز ناحیه دنقره یک مرکز زمانوی خدمت رسانی 3 آشیانه عبارت از چایخانه و مهمانخانه مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات تا افتتاح از جانب صاحبکار امرالدین نقشوف بنیاد گردیده در آشیانه یکمی آن چایخانه با 100 جای نشست جای داده شده است که در آن شرایط‌های معاصر خدمت رسانی فراهم آورده شده است. در آشیانه دوم و سوم بنا مهمانخانه با 10 حجره و 24 جای خواب در یک وقت عبارت بوده دارای شرایط‌های خوبی قبول و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی میباشد.
баробари фароҳам гардидани дигар шароитҳои мусоиди хизматрасонӣ ва истироҳат дар саҳни бинои тозабунёд 6 адад суҳбаткардаҳо бо тарҳи ҷолиб бунёд карда шуда атрофи он бо гулу бута ва дарахтони ороишӣ зина дода шудааст. дар як қисмати ҳудуди иншооти хизматрасонӣ бошад мавзеи махсуси истироҳат таъсис дода шудааст ки дар он ҷиҳати фароғат ва ҷалби таваҷҷӯҳи меҳмонон фавораву ҳавз ошхонаи тобистона ва дигар шароити лозима муҳайё мебошад. дар маросими ифтитоҳи маркази нави хизматрасонӣ масъулини вилояти хатон ва ноҳияи Данғара ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба фаъолият оғоз намудани онро барои ҷалби сокинон ба ҷойи кор ва фароҳам гардидани шароити арзандаи хизматрасонӣ ҳамзамон дар ободонии як гӯшаи маркази ноҳия хеле муҳим арзёбӣ намуданд. дар идомаи тадбирҳо маросими тӯи 8 ҷуфти навхонадорон аз ҷониби соҳибкор Амриддин Нахшов баргузор карда шуда бо ташаббуси шуъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия ақди никоҳи онҳо сабт гардида шаҳодатномаҳо дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд. бо дастгирӣ аз сиясати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин рӯз аз ҷониби ин соҳибкор ба 50 оилаҳои ниёзманд кӯмаки моддӣ расонида шуд ки аз орд, равған, пиёзу картошка, биринҷ, макарон, шакар, намак ва дигар анвои аввалияи ғизоӣ иборат буд. қобили зикр аст ки таи солҳои охир чунин амалҳои хайру савоб аз ҷониби нафарони дорову ҳиматбаланд ба ҳукми анъана даромада ба ин восита то андозае ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии қишри ниёзманди ҷомеа мусоидат намуда истодааст. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. бахшида ба ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон иншооти гуногуни истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бунёд карда шуданд ки садҳо нафарро бо ҷойи нави корӣ таъмин намуд. дар деҳаи шаҳри нави ноҳия боз як маҷмӯаи маишиву хизматрасонӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд ёфт. аз маросими ифтитоҳи маҷмӯаи муосири хизматрасонӣ ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар доираи нақшачорабиниҳои 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи шаҳри нави ҷамоати деҳоти деҳбаланди ноҳияи Муъминобод аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Нураҳмад Мирзоев як маҷмӯаи маишиву хизматрасонӣ иборат аз толори вартишӣ, ҳаммомҳои занона ва мардона, сартарошхона, коргоҳи дузандагӣ, бунгоҳи тиббӣ, дорухонаи бойторӣ, кошонаи ҳусн ва дигар иншооти таъинот гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ёдрас мешавем ки зимни ирояи паёми худ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бунёду азнавсозии иншооти таъиноташон гуногуни хизматрасонӣ супориш доданд ки дар маркази вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, шаҳраку деҳот ва маҳаллаҳои аҳолинишин якҷо бо соҳибкорону тоҷирон ва дигар шахсони саховатпеша бунёди марказҳои истироҳату фароғат, майдону толорҳои варзишӣ ва дигар корҳои ободонӣ идома дода шавад. иқдоми мазкуру соҳибкорони маҳаллӣ ба инобат гирифта дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия иншооти маишиву хизматрасониро дар деҳаи шаҳри нави ноҳияи Муъминобод ба истифода доданд. дар ҳақиқат мо ҳар гуне ки оинаи нигӯро тамошо мекунем ва гуфтаҳои ҷаноби олӣ ва идоятҳои ҷаноби олиро гӯш мекунем, ҳар як фарди тоҷике ки бошад барои нангу номуси ватандорӣ як иқдоми неқдро пиёда мекунад. иқдом гирифтем ки дар ноҳияи Муъминобод яке аз ноҳияи дуртарини кишвар мебошад. дар зодгоҳе ки мо таваллуд шудагем зиёдаи 100-150 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад. як нуқтаи маишии хизматрасонӣ сохта тӯҳфа намоем. ба маблағи зиёда 1,100,000 сохта шудааст ва зиёда 25 то 28 нафар ки соҳиби ҷой кор шудааст. дар расми ифтитоҳи иншооти мазкур ки раҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Муъминобод ширкат варзида таъкид доштанд ки минбаъд иншооти мазкур на танҳо ба сокинони деҳаи шаҳри нав ва деҳоти атроф ҳамзамон дигар сокинони ноҳия метавонанд аз ин маҷмӯаи маишиву хизматрасонӣ истифода намоянд. иттилоъ дода шуд ки дар солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди ноҳия ҳамагӣ як ҳамон фаъолият мекард ва баъди супоришҳои пешвои миллат ҷиҳати рушди деҳот ва бунёди иншоотҳои хизматрасониву маишӣ айни замон дар ҳудуди ҳар як деҳа ки беш аз 100 аҳолӣ доранд бунёди чунин иншоот ба нақша гирифта шуда марҳила ба марҳила ба истифода дода мешавад. خیلی به همه ما معلوم است پیشوای ملت سپارش داده است در هر دهه‌ای که از 100 خرجگی زیاد است همین خیلی بیناهایی که هست برای خدمت رسانی خلق ساخته شود ما سپارش به نوبت گرفته همین بینا را ساختیم نه تنها از دهه ما همه دهه‌ها مثال میتونه که به استفاده ببرند.
اطلاع داده شد که دوامی 3 سال اخیر این علاقه 15مین تالاری ورزشی در حدود ناحیه مومن‌آباد میباشد که من بعد در این تالاری ورزشی نورسان و جوانان به مشق نمودهای گوناگون گوشتین جلب شد. برای بلند برداشتن مهارت ورزشی مربیان صاحب تجربه به کار جلب شدند. مجموعه مذکور با مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی ساخته شده تالاری ورزشی با لوازمات ضروری و میدانچه ورزشی تمرین بدن مجهز گردانیده شده است. ساکنان دهه شهری نوی ناحیه مومن‌آباد اصرار داشتند که به استفاده دادن مجموعه خدمت‌رسانی و معیشی عبارت از انشاءات گوناگون خدمت‌رسانی آرزوی دیرینه آنها بوده. مشکلات آنها را در سمت خدمت‌رسانی طبی، تامین جایهای نوی کاری، تالار و میدانچه‌های ورزشی برای جلب فرزندان به ورزش و طرز حیاتی سالم مهم و سریوقتی میباشد. رئیس ناحیه مومن‌آباد شریفزاده لطفی شریف از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به صاحبکار اظهار مینه‌داری بیان نموده. درج نمود که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سهم صاحبکاران محلی در هر یک دهه‌های ناحیه مومن‌آباد که بیش از 100 اهالی دارند، مرحله به مرحله چنین تالار و مجموعه‌ها بنیاد گردیده نورسان و جوانان به طور وسیع به ورزش جلب کرده می‌شوند. امروز در شهر دوشنبه با تشبث مؤسسه دولتی مرکز جمهوری تشکل طرز حیاتی سالم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بخشیده به هفته عمومی جهانی استفاده درست داروهای ضد میکروبی همایش برگزار شد. در تدبیر مذکور که خبرنگاران، نمایندگان تشکیلات عمومی جهانی تندرستی و کارمندان ساحه تندرستی کشور اشتراک نمودند، یک قطار مسئله‌های وابسته به استفاده مواد داروواری مورد محاکمه قرار گرفت. گزارش همکارانمان در این خصوص. در یک قطار کشورهای منطقه بیشتر از 50% اینفکسیاها از میکروارگانیسم‌های بیماری‌آور که به داروواری‌های ضد میکروب‌ها استوار میباشند پیدا شده‌اند. این مطلب ضمن جمع‌آمدی که اوید به هفته عمومی جهانی استفاده درست داروهای ضد میکروبی برگزار گردید بیان شد. قابل به ذکر است که همساله در جهان میانه‌های ماه نوامبر از این صحنه تجلیل می‌گردد. هدف از برگزاری هفته داروهای ضد میکروبی را متخصصان ساحه فهمانیدن طرز درست استفاده این نمود مواد دارویی به اهالی عنوان کردند. زیرا متاسفانه در بعضی منطقه‌های کشور بیماران به مشورت طبیب آنتیبیوتیک‌ها را خریداری نموده اختیاراً استفاده می‌برند که این در برابر فایده‌ناکی به سلامتی نیز ضرر دارد. متخصصان ساحه بر آن نظرند که استفاده نادرست آنتیبیوتیک‌ها به سلامتی انسان خطرزا بوده باید پیش از استعمال آن با دکتر مصلحت نمود. استعمال آنتیبیوتیک‌ها به تعینات طبی استواری ضد میکروبی آنها را تیزانیده اینفکسیون‌هایی که از میکروب‌های به آنتیبیوتیک استوار بوده به وجود آمدند دارای خصوصیت مرکب بوده طبابتشان دشوار میباشد. مبتلای چنین سرایت بودن به سن و سال وابسته نیست. پس میباید پیش از استعمال آنتیبیوتیک‌ها حتما با طبیبان مصلحت کرد. تاکید گردید در همایش. مقصد اساسی برگزاری چاره‌بینی پیش از همه بلند برداشتن سویه دانش اهالی هر یک کشوری منطقه اروپایی مخصوصا جمهوری تاجیکستان نسبت به نظام استفاده موادهای آنتیبیوتیک وابسته به توبت بیماری‌های سرایتی میباشد. البته با نظام در آوردن استفاده موادهای ضد باکتریوی یا اینکه آنتیبیوتیک‌ها نه تنها با نظام تندرستی وابستگی دارد و آن تقاضا میکند که در ساحه کشاورزی نیز وابسته به پیشگیری بیماری‌های سرایتی در بین هم پرنده‌های استحصالی البته و چارواهای معده و کلان شاخدار استفاده این مواد به تنظیم درآورده شود. چون که تنها توسط مواد داروواری استفاده شونده نه بلکه توسط موادهای استعمالی یا اینکه محصولاتی از چاروا تیار شونده نیز آنتیبیوتیک میتواند به بدن انسان وارد شود و تاثیر خود را گذارد. ما کارمندان مرکزهای تشکل طرز حیاتی سالم نسبت به آنتیبیوتیک ها معلومات داریم و آن را در بین اهالی پهن کرده ایستادیم، ولی نوابسته از این نگاه نکرده تمام اهالی آزادانه این موادها را خریداری میکنند و به توصیه طبیب آن را استفاده میبرند. در کشورهای پیشرفته، در کشورهای ابرقدرت قانون به تصویب رسیده است که تا که در داروخانه ها به داروخانه
дорухат антибиотикҳо дар фурӯш нестанд, онҳоро харидорӣ карда наметавонанд. Танҳо бо тавсияи табиб бо дорухат. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамин гуна қонун ҳаст ва доруҳое ки ба гурӯҳи якуми антибиотикҳо дохил мешаванд, онҳо танҳо бо дорухат ба фурӯш монда шудаанд ва онро метавонанд танҳо бо дорухат харидорӣ намоянд. Ягона маълумоте ки бояд аҳолӣ донад, ин бе тавсияи табиб аз антибиотикҳо истифода набаранд, то ки чанд бора ба саломатии худ зарар нарасонанд. Ана ҳамин маълумотро мо дар байни аҳолӣ паҳн мекунем. дар рафти баргузории чорабинӣ гуфта шуд ки ҷомеаи Тоҷикистон низ аз истифодаи бемаҳдуди антибиотикҳо дар канор намуда, устуворӣ ба дорӯҳои зидди микробӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз масъалаи афзалиятноки соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ ва инчунин соҳаи кишоварзӣ низ ба шумор меравад. Ҳамчунин дар ҳамоиш ҳозирин доир масъалаҳо вобаста ба мушкилоти мавҷуд буда дар ин самт ибрози ақида карда таъкид намуданд ки дар якҷоягӣ метавон ба ҳалли мушкилотҳои ҷойи доштан нуқта гузошту ҷиҳати рушди ин соҳа қадамҳои устувор монд. Дар қисмати дуюми намоиш миёни иштирокдорон вобаста ба мавзӯи мазкур саволу ҷавоб сурат гирифт. созмони милали муттаҳид 20 ноябри соли 1989 санади муҳими байналмилалӣ конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдакро қабул намуд. аз ҳамон замон инҷониб ҳамасола 20 ноябр дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии кӯдак ҷашн гирифта мешавад. вобаста ба ин санна бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш ва филиали иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе таҳти унвони ҳифзу ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдакон, кафолати ҳаёти осоишта ва ояндаи дурахшони онҳо конфронси илмии назариявӣ доир гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар ин ҳамоиш ки бо иштироки роҳбарияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, филиали иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар пойтахти мамлакату донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимӣ сурат гирифт, зикр гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ таҳти сиёсати инсондӯстонаи сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳифзи ҳуқуқи кӯдакро муҳим шуморида, соли 1993 конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдакро ба имзо расонид. мақсади таҷлили ин рӯз аз он иборат аст ки диққати ҳамагон ба фаъолият оид ба таъмини шароити мусоид барои рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон дар тамоми ҷаҳон ҷалб карда шавад. зикр гардид ки ҳифзи кӯдакон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз конститутсия сарчашма мегирад, зеро дар моддаи 34 ин санади олӣ дарҷ гардидааст ки модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд. давлат барои ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд. мақсад ва баргузории чунин ҳамоиш ин пеш аз ҳама ҳисси баланди худшиносӣ, худогоҳии ҳуввияти миллӣ ва ҳамзамон дар роҳи дуруст тарбия кардани кӯдакон ва ҳамзамон ҳимоя намудани манфиатҳои ҳуқуқи кӯдакон ба ҳисоб меравад. тавре ки мо медонем дар нахустин паёмашон пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 16 апрели соли 2000 вобаста нигоҳ доштан ва ҳифзу манфиатҳои кӯдакон дахл карда таъкид намуда буданд ки вобаста ба ин бояд мо пеш аз ҳама кӯдаконро ба таҳсили илм фаро гирем, то ин ки дар оянда ҳамчун насли созанда ва бунёдкор дар ҷомеа кору фаъолият карда тавонанд. ширкаткунандагони конфронси илмии назариявӣ таҳти унвони ҳифзу ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдакон, кафолати ҳаёти осоишта ва ояндаи дурахшони онҳо ки масъулону роҳбарони соҳаи кор бо ҷавонон ва бахши ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ноҳияҳои пойтахти мамлакат буданд, роҷеъ ба муҳимияти таҷлили ин сана ва дастоварду мушкилоти муайяни бахши мавриди назар ибрози андеша карданд. бинандагони гиромӣ, буд нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навид манзури шумо. бароятон шаби хушу хубро таманно мекунем. хайр.